Nita to yung musuh na like ya, hai kapo hati wo khaja bolo. Dari hambai media takutno, ini 5 tarik August 2025 dipromot hasoi nambrok komiti bai ini foreign illegal immigrant tai diprasa akot implementation yang mani abang tadi DC election yang tongmo daleri tongmo ni abang tadi ini masalah ini khaja ka bisang bondon hati wo. Ini saru sajan ini single meeting bayar enggak, cara bazar guru gaya apa, saya mikir tentu guru gaya, rada family guru gaya, mereka bu parti official kaya apa. और तो सकाबुका कराती है फिर वो मैसेज का पंचायत पुस्तक ने पंचायत इलेक्शन में खाजेगा दिप्रासर ने हम कराइबा yang itu kah अब ना तो कम तो ini kokta muka saja musuh Dalai hambai nangkumani kok semani bagai buka keras sakla kya puस्तक ने 9 तारीख August World Indigenous Day adina World Indigenous Day Parliament bisingkai Sengkom sang dari kaji ini sakla kya bo tahun ini bagai BC election kaji ke price salah saya bo terkait dengan onyan no ini municipality election, Lok Sabha election, parliamentary election, ini panchayat, gram panchayat election nungi bebe kya dia bertahap segera village committee election tahu kanyan moton pun jaga berwan sung mukriku onek kemarin kami salah jatuh pun tu kayan mentap pun tu kaji kya ang tangai buka keras sakla ika nangka Supreme Court pun tangai BC election kanyan ini bagai otai jogai ini sakla kya dalai tahu gram montoni borok ini bukan barat dona jati borok tahu di BC alaka tongero tahu kebang ma development de una tongmani development na tongmani ungya dek kesai tongmai kya tam ni dek BC election nya elected body kribat kunu resolution na ya koi kaham tham kana ni bagai apil chana ni bagai ungsa khaimi yang to boni bagai ni BC election jalai nang BC election khangke boro tui kurai boro lama kurai sabni khato hatan nangnai sabni khato pugutan nangnai sabo pun mana tong sabo tok mana tong samna andros bagan mana tong samni kwai mana tong a BC election elected body ni bising che abu beneficial se khai akoi rohori samna kintu abu rongyang to abu ni bagai no belai nang ko tong ha BC election abu belai to abu logic bihin ni tong ha ibara juni jihasa to BC election khaje gya abu kanya ning thang daki no ba tongra ning thang abu nei buba kara sai jogi tongo bagi BC election daki Haikut itu kes kerja apa? Tahu dia yang baik saya apa? Ini apa? Abu ni bagai no BC election lagi tak lagi. Sini darah sini singkai baru tongero, baru bahaya no. Abang mat development yang tongero development. Abu ni abang mat BC orang ini pasal kata sih ada civil competition. Ada BC election ni apa? Karena development itu besar tong. Abu ni development besar tong. Arong hangkai chairman, vice chairman mai borok honorary mana elected body rok borok bahayno borok mana to mana dam mana gata oma hagi toli dongone abo mo belai chaya abo democratic process of hangai al BC election khai panana amuna ang pamunam singo rajya sarkar daki omo utuk jawe BC election khanyang te ta tiprasa akot tam sagara 2024 March 2 tarikh akot signing mani Praita 18 mas kana lai jongka tahu kan jora kuno ya ko basoben khage dia basoben khage ne bagai tin ki prasana hamran sana ni jawang kutai jongma cha tin political lai economic social lai in cultural lai jok tot ki kutai jongma cha boni bagai no implementation akot ma dagi dagi basoben implementation ngan bagai tin ki pramotha ini ngomong bagai mosal misi khaja joton jana nana na yo mosal misi ni bisin ke isin ki prasa akot dagi no implementation dagi no implementation ki prasa ro ini untuk para penero, tapi nu bukan mana ni kan, kamu berpikir penero, kamu mungkin tu, tapi bukan macam itu bukan, masalah mungkin hanya itu, ini BC election kan, jadi apa nanti bukan, saya mungkin